Housewives in Perna have demanded Aadhaar cards before 30th August. They claim that all the formalities have been completed, yet they have not received the cards. These women are now facing hardships as they cannot apply for the subsidy on cooking gas. Moreover, this card is a necessary document for the state-enforced central schemes. Women are now annoyed and agitated. हे जो परिणाम लोकांक भोगूंक लायता ह्यो प्रश्न पयलो सॉल्व जावपाक जाय मॅडम. 2 दीस जाले भुरगीं उपाशी आसा आमची उरले. ते कितें करपाचें तर सिलिंडर येयलो तिनाली मॅडमीक फोन लाय. तुवें केल्लो तुमकां लायलो फोन आनी तुमी खाली मागीर आतां कितें तें पळयता. प्रत्येकाचे हे हाडून सगळे एका आधार कार्ड लागता. पयशे सुद्दां आमच्या बँकेन तर कितें आसा न्हू FDB आसली कोणाक जाल्यार तेय बी मेळना आधार कार्ड हाड. Deputy Collector from Perne, Meena Naik Goltikar, owner of Bharat Gas Service Center, Sudha Kurgaonkar, Integrated Child Development Services Officer Bharati Pavaskar were present for an interaction with this woman. Deputy Collector said she would inquire into the process of Aadhaar cards. आणि आमकां एक्झॅक्ट फिगर मेळ्ळ्यार पुरो की बाबा हेंची आधार कार्डां नाच म्हणून ती गॅसाच्या हाका वचूंक शकली ना. ज्यांची आधार कार्डां मेळ्ळ्या ती आमी 100% सगळी गॅसाच्या हाका दिल्ली आसा बँकेन दिल्ली आसा. असो एक प्रयत्न करया. Reporter Vinod Methar for Prudent. Contract workers of Crompton Greaves in Kolwale held a dharna on Thursday. They have demanded that company management should confirm them to their services. Around 280 contract workers protested outside the company. Workers say management should consider their work experience and confirm their services. आता नवीन ITI घेऊन फिक्स साठी नवीन पुरं घेतले. आम्ही विचारलं आम्हाला का नाही घेत कंपनी अंडर. ते सांगतात आता ITI करा त्यानंतर परत 3 वर्ष ट्रेनिंगला राहा तुम्ही त्याच्यानंतर तुम्हाला फिक्स करणार. आता 10 वर्ष ऑलरेडी आम्हाला झाले. आम्ही लग्न वगैरे झालेलं आहे मुलं आहेत. याच्यानंतर आम्ही ITI करणार आणि परत 3 वर्ष ट्रेनिंग करणार त्यानंतर आमची काय सर्व्हिस इथे राहणार. आमकां सांगलेले ITI जर करूंक जाय आसलें जाल्यार आमी दुसरे कडेन वयतले. जोपर्यंत आमकां सांगना तोपर्यंत आमकां आशेर उरले की आमी हांगासर फिक्स जातले. आनी जेन्ना आमी तांकां विचारलें की आमचें फुडलें भविश्य कितें तेन्ना आमकां ते सांगतात की आतां ITI करा. The workers informed that the management has asked them to get an ITI degree course certificate, but the workers have demanded to consider the experience for the job of 10 to 12 years. कंपनी आमचे काय तशें चिंतना आनी आतां भायरसून ITIचे भुरगे घेता आनी तांकां ट्रेन करपाक सोंपे तर आमकां जाता आनी आमकां सांगता ITI करा आनी मागीरच कंपनीन तुमकां फिक्स करतले म्हणून. तांकां ITI जाल्यार आमी ट्रेन करूंक जाय न्हू. आमच्या ITIची गरज कितें आमच्या कडल्यान कसली अपेक्षा करता की ITI करा म्हणून कित्याक लागून. The workers had been demanding confirmation and services from a long time. The workers informed that the management has appointed workers having ITI degree. Hence, the workers held a dharna on Thursday. Reporter Shamsundar Fatte for Prudent. Parent Sports Complex looks set for a new era as Lusophoniya Games infrastructure projects are heading towards completion. Sports Authority of Goa's Assistant Engineer Jai Krishna Tilve claims that around 70% work is complete. He sounds confident that all work should be done by the end of September. Pede Sports Complex is one of Goa's premier sports hub. It houses a multi-purpose indoor stadium and a vast ground. However, with the Lusophoniya Games coming up, this facility in Mapsa is undergoing a massive upgradation at a cost of over 50 crore rupees. A synthetic track for athletes is almost ready, while the field needs to get a dense grass covering. A new multi-purpose indoor stadium is being constructed, while the old indoor hall will be refurbished. SAG's Assistant Engineer Jai Krishna Tilve says that the complex should be ready by the end of September. 80%, 80 to 90% synthetic track झालो. फक्त ग्रास आहा. ग्रासाक 2 कटिंग येतली. 2 कटिंग जातकूच मागीर तेका डेन्स सर्फेस जातली ती. डेन्सिटी कितें जाय पळय तितली मेळटली आमकां. आनी आतां न्यू कन्स्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल आहा. ते न्यू कन्स्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज ऑलमोस्ट 70% जालें आनी ह्या म्हयन्या भितर तुजें फ्लोरींग जातलें टायलिंग वर्क जातलें आनी नेक्स्ट सप्टेंबराक आमी ट्राय करता मॅक्झिमम ट्राय करतले हँडओवर करपाक. टोटल 70% जालें. A reporter from Mapsa, Shamsundar Fatte. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at Prudent Goa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.